brown breaks? Do you like breaks? Yes, I like breaks. Do you like cold coffee? Do you like cold coffee? Jazyková škola Target organizuje ranné a popoludnejšie kurzy angličtiny licencovanou metódou DME a kurzy iných cudzích jazykov v 4 pobočkách: Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov. Našim klientom ponúkame jedinečný informačný online systém, na ktorom je možné pozrieť si aktuálny stav výučby, hodnotiť lektorov alebo si urobiť niektoré zo stoviek cvičení a diktátov. The public education system well developed in your country. Yes. The public education system is well developed in my country. What's the past of do? What's the past of Which letter is between N and what's the past of have? What's the past of have?